shanyayo nono Afc Leopards ya kharula drone nde timu ya balanga nga FC Talanta nono kuwasa kwa kanyola na Mashabiki FC kwa nyakho bala bari mondo nya bakolanga bari. Okay nango afande chisanya. Yes afande mbiri ko no kuluri bana bakoli bari. Okay bana bali bibita awe ni mbio ko kuranga lakini next balakhola sa bulayi. Yes bali babisana. No nilisubila next team ya bani kuranga. KCB Friday lazima khola ko pama pao. Ni kuluro langa la shikosi FC isainu shikosi nyala khola league. Okay isainu iligi kholi yeru. Kuli ndolaza. Lazima kulina players bulayi iligi ni yeru. Unyakuba luri na mashabiki sana mashabiki manyishika nyenje kaberenende diabanyande diabolande nangwa FC labani kurano no lakini kubalama baruli donya kuba luri. Nya babole bakhotsa motawe mpira kubezana munayo lakini next khola ba team ya khashinda khola ba bizi wose bizi za mukuru. Bolande babole kugwa moyo tawe balaba kuraka ndiko lende. Ndio. Ndiko mala no malanga. Okay baola za bose bizi mu stadium next Friday kushambili team yeru. Ni msimu na latsa MC nyamnyamu mbire kono kuluri bando bashabika FC manyishika boli njende timu ibani kuranga makala baruli draw ularuma kubagenaka. Ndoli game ivere sawa sha sala habtswa nenya ko coach humble time khale draw ni sawa lakini good start mara vijana bya nabyo ko benji bere vijana sawa game ya next nilisubira khotsa khukura nilisubira game ya abolanga ani nilisubira game ya next alabana kuranga kolonda nende bolodi wo shipindi shino mashikosi shia FC Leopards oshilauri shikosi nyala khola ligi nomba ni shikosi ibi yaragaraga maloro mulimenya muzenganaka ni tsianje khole mandolanga iligi yomweka kona simokhotsana yo shikira khwende bijana bya yakalwa bebere sawa ne khulisobera manyi iligi yomweka kono 2023 khotsa khupulukha nayo mwaye kwanje kubolenje nono coach chuma tulenje khotsa khukura lakini troyi nyanzi lakini shinyanzi bule wanyetawo nyenje khukure baluye bana Nairobi bolandishira mbolani bichama no Nairobi yabolo Nairobi abola uri buli bana Nairobi boranga dima ebisibe ni kuba mbira bita mbonyeshi makhana khubeshe nishilala mukho support apabu na mwamba because apabu na mwamba khalla ya khamanya kumbe FC na ingo bita bile khoye baluye boss khubeshe nishilala khu support abola ya garanga ko kholombiro ko FC ko nemondo wengo khu support yes khu support ndiko malishiza dima FC kholirina ekase numukolo tidisha diezo nuwe ndikuta mushikuri idime nyolanga inyola tingulu sana. Kwa sawa manyi kugerize next time. Wala kugerize next time kona next time kana to lende. Ndi mundu wanje bakolangani. Bana ka Robert Sifuma. Sifuna wa moya bana. Na mabungoma. Mabungoma mpira kono kuluri timu urli draw banyeshe wenye FC bani kurampira shikosi chile olauri makogenaka. Mpira kono shikosi yola kile bala kuchenja kuliasi. Lazima banje midfielder, banje strikers. Chifaya kama chifaya chinga lakini they are not producing the fouls. Tuko bado chini. Unless otherwise coaches are change, you squad they play. Wala na coach na khola liko batawe timu ya shinyala kwa khola bulita. Ya na achenje timu yango kunyakuruta. Khocho babundu abupi. Khwakapa expect abushinde endalo luno. Mara khwachile to gaumi. Mondo wanje nsemira bananganga takitari shipala pali munyo kwempata. Mwene musatsa araba chera musatsa rombo chera. Zizo la molongo mondo wanje mbiro kono kuluru expect matoke yaka no kaza shoparira. Nse menya mubayi menya monda na menya mpiro. Shonsho kuranga no player no fan men lazima accept ndebere. Bushindi khukura nende draw. For now hunyoli draw. Shonsho nyala kubora bandu ba FC khweto mchumi time nende team yose taking the bench and whatever. Khotsemenya fans khuirulize mbonyeshe kutoko support team. Only that. Vendi be leader. Onyole arulize takale mwene. Khoni ndio vende lazima kholeta kala. Khopembeleza kala lola by the way for now FC konenda very young players, very talented players, bana bamenya mpira. So what they need our support only. Shikosi ni for now indarachi khuleki tawe. Lakini utaraja kumala about top 4. Kenya khobeo. Pendu be kumalia namba 17 no bobei bana beru. No bobei. Mchuma no yanza umboranga chuma shikanda no yanza khokazana kwa at least kumala ko number 2 number 3 wala babolei enze mali kanja la kanti mondera mani yale kitamba nakaloga khumira bananga honest omuko pato msiano munyole lijena mwene mpira kono kuluru labda expect nononde mpira kwa nondi ndole FC ya galekira kini khe khujere matokeo sikire shikosi ne shia ijera khumanyi khwakachaka luchendo khubene de imani but khwakasaya coach weru naba mundu mulei ayenze timu yeru nakhola replacement ora mumbayi wakharula ayenza khurere mundu nyera khulera mashambulizi malei manje khololi nyuma khuni shida kidogo lakini khumatumaini khobayi bakhuli nabo abo khololi next season
kunyala khumala abundu ali bananga bot bazamba khurula shiseno state finest Eh, mbiro kono the Duke of Isano. wa khobera go FC mbiro ko kono no league mwaranga muri wonya mpiro kubera bulayi mpiro kubera bulayi nakale nakubole sasa is ni game yo kuranga sasa game yo kuranga mu ajaji sana ta and then nanyao manya kwamba AFC Leopards for a long time ibera ko line ya FIFA ban so kusaina babai yaloko problem butinyo so juzi tu nalo ban ne wa lift sasa kubola kwamba banya kusaina babai bahali ya juu na kwa knockout so mpaka barumishire baba na wala season nenda kidogo baba nyuli so ndio ligi cha kila khula kama ambani bkholo bolodi wo boro langa FC na shikosi na sheshe enyala khobukule ligi akhubule ligi hapana ana okay ambani okay no mwene yakobera FC mbiro yakobera FC khubule ligi hapana la khula perform the first leg and then the second leg at least when you in the window to beef up the team then so pressure yoko borate nyabu kuli league this season balasha ambani matokali kenyo FC yakhola bolisan khokurwa khobolodi bwo boshene shulamanya maybe shikhola khanga shia khakhola ga khomatoka na kshira numunjira mushukuru ba wala you are playing for a badge shene shulamanya shinyana shikhola ga mo FC mo Kenya shikhola ga nakali sasa at the end of the day mpaka la kolomama holnende babai unajua lazima kuwe na equality eva iwe nava iro kweli hapana kwa FC Leopards isainu equality eva iwe nyama irota so lazima kidogo kubeko time kubeko kidogo unajua kande the fines ya Benbaro guys sasa ndio the fines ya Baronga the fines kila saa sasa kunyolata quality play na kwa ni shida kidogo so isainu kidogo nyela kuba ku excuse kidogo pamalene the fines ya wese alafu manyeko lishaka hawa kale then from there now baanza kukhava babai baparanga bakave kuti sasa urumo no buyangu makoba ke mpira wayanza mpira sana ukhola bendu bumpira sana shene nyala go bola go the minister sports muluya tsamuya yora ma ababu na mambo na nyambola go tsa dikhoba holere tshira banda boluya go bambira nyambola go tsa dikhoba shanje nyala go la boluya ba go bambira ababu na mambo abana ne yambulisa go nale monene mu committee ya sports abayambulisa go ane magoba ka berama ka kale ota ngalo mana no ya go ja nenya kubola ababu I think maybe nimulina wanje sana very close friend of mine nakali sasa keka loyanda mu committee yanda ku committee ya sports na manya andaza ku committee ya sports mkhowe nakali sasa keka awulishise kwanza akuwulishise kwabe mushuguli mpira mulona sana numpira wonyene mu sports lohona ali ku mu sports so keka awulishise nukolisa bantu bamenya mushuguli ene sports ni nzu yanje lwa nanga na para labda ale radio kuulisa unajua so kande kama mwami lazima ukuenende kidogo lazima ulise bantu bana nakali noli mundu wenya kuulisa bantu tawe ibeza kubuti oyo waberenje Boniface ambani yakhobera FC mbiro mabola khobuloli bwebwe abolanga kholo isainu banda ba AFC balabukolo kholono khonambola bakholishisha balanga nga linking and sealing together yani kho bala bari muluya manyile balaita sema nanganga Kevin Ambole. Yes, Kevin Ambole olumbira kono kuliuri ombira ko mulayi lakini apart from striking force it was a bit slow defense pia it was a bit shaking but so far mundu anje kholomo maluya so far abasiani bali bulayi nenda kuchili lambu tutakuwa sawa ulimo branch balanga ndina di branch balanga traveling branch Shindumuneti ko ibe kholo langa FC ulamanyela banyela bakule league time FC kuchabu kule league this is just a start but kuchili lambu kuchabu kule league so we need to improve defense and the striking donya sawa donya ko bolla ko Mashabiki koska FC mulilo walisima Mashabiki FC nyaba bolla mtoke kwa wingi let's support FC Leopards
Next game whether be weekdays or weekend, jitokeze kwa wingi na support club. Yeah. Chingwe. Okay. FCA. Chuini moja. Abalanga chuini moja. Abalanga buli weekend host no bano monyo mondo muloya. Obeno supportange timu Afc Leopards, Itimu shindo moneti. Onde ukobala kwa mondo wanje. Oyanya kwa shindo mondo wanje balanga bari. Bananga Bobby. 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 Bobby na wasenjera nya bora bole mo mbira ko nuko liuri. Mpira kunundi bulayi, lakini sasa striking force aina ndo atuko sawa. Striking force shira ende bulira. Si uniongelesha Kiswahili ba. Eric Muhindi ndemo traveling branch kemu FC ishira kwa asi kidoko shichira mbire kurangira ku mid wanyoli mid mukori striking force bola singulu tawe kanya kaba bayimbire kuko manyikha manyi banda bosi bize kushabikira bana aba kanya birume mundu wiruma kolondokana kolene ne mashabiki nako mundu bayambire kolondokana nende bose bunebo bana aba banenda asi kidoko kakho ba support bakabe striking force ire kwase lakini generally baba yimbire mulei defense iko sawa goalkeeper iko sawa lakini sasa striking na mid ndio iko chini kidoko nyasaye bakasi kuba support basimberi bashire bana bati bashiri youth lakini bani future Mananga senje. Senjo bana. Bosi bala haba. Mo branch balanga. Traveling branch ni moneti. Mbira kono no kuluri. Mbira kono nunde kisana. Khubere khu taraji khu wine. Ha khu wine taw. Sasa shinyanzi khota. Bana baba ibule itawe. Ibe monya senjo bana bolauri. Bola next time la biza khandi baba khubulei. Khonya khobetse ngolo baba khubulei. Baba khubulei. Yandi shinje khonya tekoli. Khonya kholla tekoli tionyene. Okay. Ndio kali. Ndio nyalo kubola ko bando bomba fans ko sika Afc Leopards. Bashabiki bosi. Bashabiki bosi boli go ba go bulayi go toga banyeshe nde go la go itsoli. Go bere go yanzi lakini cha go tareje go nyolta. Okay. Umuntu go buyango. Ni bokolanga baribe. Mtanezongea Kiswahili. Kiswahili mtu anaweza Kiswahili. Unaitwa nani? Naitwa Vivian Shiundu. Vivian Shiundu, unaonaje mbele mpira leo labda umeionaje? Game ya leo wameanza poa lakini mid ilikuwa imekufa. Alafu kitu ya pili walikuwa na blind passes, no communication. Kitu ya tatu hawana gas. Mtu anakimbia kidogo. Sasa je, ningependa our players they need more training. Na tena nimefurahi fans tumejitokeza kwa wingi. Hiyo pia ni poa. Ndio tukitoka hivyo kwa wingi tunawapea morali. Tunasema more training tunajua next game tutawin. Sasa Bolanga wana gas lakini tukiwapatia morale watacheza vizuri, watafanya vizuri. Hebu tueleze unaitwa nani? My name is Sefrin Pythagoras Maruti. Ati? Pythagoras Maruti. Pythagoras Maruti. Tueleze Pythagoras. Yes. I'm a number one fan for FC Leopards. Number one fan na una hata jersey? I have a jersey. Today I was from work. Then I was just told FC is playing. Yes. So I had to come from work, come directly to support my team. But what I saw today was a team is playing very well. We have new signings, new coach, and everything is new. So as an FC fan, I can only tell my fans that let us give it time. Let us give our coach a good time so that they can play very well. I'm very sure in the next 2 to 3, 4, 5 games, we are going to plan very well. Because if you look at the game today, the players were organized. The only problem was finishing point. And what I believe is a game is only planned with the strategies. Give it one time, second time. With the next 2, 3 games, we're going to play very well. Let us give our coach enough support. Fans, we came out today, we wanted to win, but 1 point is enough for us. Mechi imekuwa nzuri kabisa. Ni ile tu timu ya Afc Leopards inajulikana kama ya Matere kwa jina la utani. Ni signs zenye tumepiga zimekuwa mingi na bado wachezaji bado wanajaribu kupata ile uzoefu wa kupiga mpira pamoja, lakini kulingana na mechi ambazo zinakuja tutakuwa tumepata ule ubunifu na mechi itakuwa nzuri, tutaanza kushinda mechi zijazo. Asante sana. Kwa maoni yako unaona kwamba bado haujakuwa na ule ukakamavu wa pamoja wa hao wachezaji ambao wameletwa hivi juzi? Tumekuwa na wachezaji ambao wachezaji umeona kama leo karibu wachezaji 7 wageni. Ukitazama kwamba Seji yule mchezaji ambaye anapiga nambari 9 ni mgeni. Ukitazama kule kuna mchezaji Miondo ni wachezaji wageni, lakini kwa ule tu uzoefu pamoja coaches Tom Juma atatazama ajaribu vile ataweza, alafu mechi itakuwa nzuri. Asante. Wananga Monjero Kelson. Kemonga Kelson ulaya na ule werwe.
nzendula Shinyelu Kakamega County Ishangalangwe village nengo Lugala community. Mpira kono n'umuntu wanje kolorire. Wa. Mpira ko lero kanyira kubola Kimani aberna kholabule. Kevin Kimani aberna kholabule lakini ya mid aberebule lakini lo mumuruditse khokoyani ho kidogo tsa. Lakini tse chance to kufunga mabao tibetse nyeshi. Abenale ranga. Tse chance tibetse nyeshi to kufunga mabao. Bo bede mbiro ko kenyeke kufunga bayaba mabao menya 6-0 lakini sasa khokoyani tsa kufunga alafu bapunguze kwa madoido. Banende madoido manyeshe. Neno kulolo langa shikosi ne shikosi nyala khonyu win league. Kabisa 100% hikozi shire sawa nambala khobole kho bashire kidogo bashire khonalana sana ta lakini shikozi shibulei no khutsetsa tjere tsobulei ko chawe serious ne shindu sha kholanga tjere coach we abere mu FC so ni mundu okay anali timu ye amenyi timu ye lakini bana aba bashire khonalana buleisa lakini abaira khutsakala khola kura yeah ana wala bana bashiro khola munlo soko balanga bonding bashiro khola bonding bulitawe kosi kario ibe kholo langa FC kwa kanya kana kholona sana makhoba ko win league indi nangwe shende nyana kwa shikoya nyanga makhoba kana kosi ka khola kare okay FC yali team ndei khorla khale kwa nyola tse trophies ala khale ru khale isainu khole number 2 mu tse trophies gor neire lakini bwana Kenya khwebe kulwa gor FC ni timu ya Kenya ga ebene khola bindu binulu kwenya bunulu we want to wins hale wa mwanya bunulu benu mabo hale bolla ko Mashabiki FC mu general ka bola ri go basasa lero Mashabiki murio mono khotsetsa jere tsogorio lakini kande nakalushitse management bwimiliri bwa Afc Leopards ha kaloshitse ya ba khoya go bolonji bwana basenjere ba bole khwenya gore magoba go baya mbiro mbaya more awa bwana khwenya ti wins noba go ti wins khonyera go koritsa once in a while kena khwamba khaneta hijira ni magoba kumbiro mo kure bule ya ukurwa go kandele ukura go na uyema lakini bakhoya go wins ya bwana tutakuwa wengi tutajaza stadium hata serikali itashangaa hao Luya wametoka wapi bwana lakini sasa lose tunapotea abolanga yende timonjero mwana kurula Shinyalu Shangalangwe ni mwizo kama khombwa mulia ingoi muliengoi abolanga arlanga nyimo tse poche Shinyalu abolanga FC ne bala win itimi Mashabiki bana balo yebosi khola bo khomemera khola bo bola tsa ngoyo dola motsatsa ya gande nya bo go dikhoba abolanga support team yeso mundu anye bokholanga bare bana ngabare Emmanuel Koplo urla nenge ndula shibanga kabaras ubere mukabaras mai sinda soma kabaras wa go nona mo kabaras mo nyana soma go wa khona ile wa kidogo go bore mpira kono no chulore mpira lakini support team FC onyala go bola shinda mafans FC ne timu indei ne timu ingali mu Kenya muno ne timu yurusianga babai boperanga national team so Kenya kana batasa go tsa kidogo at least bakalusho munzu matoko kare katsiambere karia balengera go mo bichana babere mo babaya mpira khwinule FC tiembere yibayo mpira kwa yabayanga nyuma yo omaye FC siyafurwa nyuma yota yere naba bai strong sana siyafurwa nyuma yota lakini sasa sai kwa sababu bwafifu bulimo bulia no kwekiranga n'abakola shit nubafura nomba ni tia troirnan ulikomo branch yosi ese senum branch yosi lakini mbetanga security munyayo muno khono mbibi FC ne ba yitsi mo ba munyayo o ratsa bole imwe lakini sholo lambire kwanta lakini o ratsa bole imwe zaina lendo langa lakini sasa nizo kubaye mune mburabule isata kwa sababu ne timu yanje ingo ni baye mbura kama yani sasa ni urasu mata sana kwa sababu ne timu yanje na kulwelo lo mulwo mutao ndando yanza kandi nyanza sana kosi kare babola banyene bulala TV nya bola sasa bantu babola ko bulala TV bola ko liko mululuya sasa abantu balando langa sai tabo range ndi musupport timu ya Afc Leopards ili khurusia babai mu FC muri abate babai timu ya national international
alafu ni bakhabaira international team balalata batieko inkuliria batie babayoko tianga Chelsea tianga Man City tianga Liverpool Arsenal batieka hata Bayern Munich iria batie babayoko yombira batie besiaka ko yombira eliro lyanje bananga bar Emmanuel Okopolo Emmanuel Okopolo abolanga ni byenye dire kandi kombalielie itimu Afc Leopards ebeni rutsa go bayi bo go tsia nashio ndi wanyeyo tsitima tsanga Arsenal tsitima tsanga Manchester kosi gero kaya go baka go gatsa ni vijana be AFC ati vijana be Afc Leopards vela be go langa bole bana be go langa bidi mundaboli wins go la mushikuru shanyayo go bolela TV